Kakching Campaign for Good Governance, a joint initiative of Kakching Foundation and Image TV towards a free and fair election and good governance. Know your candidates. Say no to favoritism. Don't accept bribes. Think before you vote. Exercise your democratic rights with a sense of duty. Elect a good leader for a good governance. Kakching Campaign for Good Governance. Kakching Municipal Council की महासुबह election लागले पहले सिंगनी तरातरों की जनवरी तंग तरामत हुए पंखों लगने हाई रिबे election असी के मई लेने ना Kakching Foundation में मुझे इमेज टीवी ने कुछ समझा तो ना know your candidate हाई पे थोड़ा ममा कोई पंखों चली असी कुन बाबत थोड़ा मसीदा मीटिंग तावीर पे पुम नमक पो हान मकता तक खुलम जबड़ी ने तराम ना उचली लाकर तो इबा election असी की municipal election असी की Kakching municipal election असी की ward number 8 की मीरा पम ओय बिरिबा Siri Naurem Suresh Kumar, Miamna, Juloksan, Haine Hen, Kangnaba, Mark Studio Lapidor Lady, Mark Wari Sabi, Toyota Sabi Kodo, Miam the Tamsagi. I'm a Makta Quigi, Siri Naurem Suresh Kumar, Quick Studio the Tarama Jerry. What Lepiga Dori Benefic Kabasu Obiu, and a Wistos again, Aduga, Madima Manguina, Isasi Canano, have a Makatan, Quigi Miam the Tapi. I give me Naurem Suresh Kumar Singh, Miamna Juloksan Haina. I am another Kanabi. The way Hak Kakching to Lekai as a whole part in the Labani, I give Pagiming Sri Naurem Samusing and Dugaigi, Magiming Sri Naurem Ombi Tano Debi. I have House Zimak Kakching to Lekai, ward number 8K Lakadoriba. Kakching municipal election की असिगुम्बा election असिगी नमकता वार असिगी ओइना BJP की मीडिया मोइना कोई शामक काउंसिलर की मीडिया मोइना चौंथोक्सरी क्या नॉइज़ी मतलब इस हम प्रश्न चक्कर पिखरे मियामदा भारतीय जनता पार्टी की वार्ड नंबर 8 की मेरे कोई वीरी बात सभी नॉर्म सुरेश कुमार क्या नॉइज़ी मथन रखने न थमने नहीं सी बोर्ड ले पसीना तबा कोई तो पोजिटिव Kungi Oiba, Lekai Oiba, Tabuk Tom, Kayam Tobi, Aduga Cam, Adugi Togam Cam Lobi, Adugutam the Credit. I pop the gate I say Miami but some asking you had it same songs at them Jose school life to get them horror than college show a general secretary in a Puzerami college came to way out of Mamma Togre, general secretary in it. And the Mahata can I say had about Muxali, had about Henry Martin Institute, had a research institute of Mukale, Madudai postgraduate diploma in peace building and conflict transformation either. Maduda Tamone says, so I know Panda exposure and Pankanjim Halakanjum, the Lermy film Sigam Pand Legam Taiwan and Batar. I said I can have someone had like Lekai club say. Although one of the oldest club in Kakching club say. I do a function told them by that. I do work on them much about then appoint my partners from Tenor Naharon Singi Moina Toguma activities and talent may have do like now. He then when Lola Lam Rumba suppressed of women, 11 conduct. I know Karim Makadi some tongue Magi tell them some pause of a mother. Katagi where to start from, I will report. So my conscience here and to the Lekai must occur no honor Ganda, I contribution, the guide hold the kind of club in a Hanami private. Club C minus Sierra and Basa function total administration. No, I didn't I could change Jella. Want to be president can away, secretary can away, but eat here. And Hana let me, my Karakoi, if I could say, the Tamura Masana, where I'm at. I couldn't tell a general body meeting of a coffee. Man, the luck period to the club seeking the lunch here have a game. Could up the way more lower than club see for a more England by that. The man who should be kind of my issue and my Anovo club see that. My secretary went out happy, the secretary happy kind of way. May I must seminar as my some Lakan does Hankarana than me or Karanasum. Paint the way put it some Nakomism Tarpa, Heidi, and when the some of the personnel love 80 say you put hele. 70 should already is in P. Gumba. Then a quickie Pachati Mayam Kaita hang time. A quickie Parinshima
ꯖꯦꯟ ꯇꯟꯗꯦ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩꯅꯣ ꯅꯪ ꯈꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯥꯏꯗꯤ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯗꯨꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯔꯗꯨ ꯌꯧꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯣꯇꯤꯕꯂꯣꯝꯗ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯦꯟꯁꯟꯒꯤꯁꯦ ꯑꯣꯜ ꯑꯦꯖ ꯄꯦꯟꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤꯅ ꯑꯣꯜ ꯑꯦꯖ ꯄꯦꯟꯁꯟꯁꯤ ꯋꯥꯔꯗ ꯑꯃꯒꯤ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯐꯪꯕꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯇꯦꯔꯤꯌꯥ ꯁꯨꯔꯕ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯐꯪꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯗꯨ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯁꯤ ꯐꯪꯐꯝ ꯂꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯂꯩꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣꯗ ꯑꯣꯜ ꯑꯦꯖ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯔꯤꯒꯥꯔꯗꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯨꯅꯦꯕ ꯍꯣꯏ ꯃꯥꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯗꯤꯄꯦꯟ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯄꯥꯔꯇꯤꯗꯨꯒꯤ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯀꯪꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯐꯪꯉꯣꯏ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯅ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯪꯉꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯇꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯨ ꯁꯨꯔꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯇꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯨ ꯁꯨꯔꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯆꯍꯤꯁꯨ ꯁꯨꯔꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯇꯦꯔꯤꯌꯥ ꯈꯔ ꯁꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯥꯏꯖ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯍꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯕꯤꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ BPLꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯕꯤꯂꯣ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯒ ꯄꯣꯚꯔꯇꯤ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯤꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯃ ꯊꯩꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯪꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯥꯒꯤ ꯍꯥꯎꯁꯤꯡ ꯂꯣꯟ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯦꯅꯤ ꯂꯣꯟ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯀꯛꯄꯤꯗꯕ ꯂꯩꯗꯅ 1 ꯂꯥꯈꯀꯤ ꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯐꯪꯉꯦ 1 ꯂꯥꯈꯇꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯩꯁꯥ ꯀꯛꯊꯣꯛ ꯀꯛꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦꯕ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯅꯩꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯔꯞꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤꯁꯤ ꯁꯨꯝ ꯈꯔ ꯈꯔ ꯇꯥꯔꯛꯄꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯎꯔꯀꯥꯟꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯆꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦꯕ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯄꯟꯖꯅꯤꯡ ꯇꯧ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯦꯃꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯥꯏꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯆꯟ ꯚꯒꯠ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯃꯥ ꯍꯥꯏ if you want to change things in a democratic country like India you cannot stay away from politics side politics yauthragadi nang tawningiba nang society de nang sengdokningiba sabas tawning seba tawningiba chungthokningiba mayam de nang kayong tawnu mo hai ahama yaningude yaninge hobde kano politics yauthragadi whatever I want to change Sakti by the Kali Sakti politics magi asagi Sakti plus magi asagi support to lak to the support to yam chumrain khale adugi maram dunu or kana sum akhoi lekai kitang de or su achumba maikai da thang sum thoke samsing gi haiba gi wakhalon da sum me ko sum thok sabane ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯁꯤꯅ ꯋꯥꯔꯗꯀꯤ ꯋꯥꯔꯗꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯇꯁꯦꯡꯕꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯋꯥꯔꯗ ꯅꯝꯕꯔ 8ꯀꯤ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯒꯁꯨ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯒꯁꯨ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯐꯗꯅ ꯃꯤꯈꯜꯁꯤ ꯀꯥꯔꯛꯄ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯂꯛꯄ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯋꯥꯔꯗ ꯅꯝꯕꯔ 8 ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯗ ꯑꯁꯤꯈꯛꯇꯒꯤ ꯃꯄꯨ ꯑꯣꯏꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯇꯥꯎꯟꯒꯤꯁꯨ ꯃꯄꯨ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯤꯒꯗꯧꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯃꯊꯥ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯥꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯛꯆꯤꯡꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯐꯖꯍꯟꯁꯤꯒꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯇꯧꯁꯤꯒꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯃꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯍꯟꯁꯤꯒꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯁꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗ ꯈꯟꯅꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇ ꯌꯥꯎꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯗꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯊꯝꯕꯤꯈꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯄꯦꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯝꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯇꯥꯎꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯁꯨ ꯈꯔ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁ ꯑꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯄꯦꯛꯁ number 1 da leise akhoi naharolsingje asigi thawak pangdabagi akhoi asigi problem ji maru oi number 1 da aigi motadi development har kana akhoi lambi thong kra sengbatba drain kra chanba hoi andagi bazaar so sagatba adom the development gi pochi that's one aspect of development hoi aduna tabida aigi focus tong ni sidi Kakching da leba naharon singja hoji 10+2 lower kanda hangjeba nang 10+2 lower kanda kai dori hangji ta kumbang khangda na ayam ne bana kai no da naharon singsi education da focus tong ni jai na kai no da naharon singsi ne ba ko ji tunggi society gi yumbi da lower gadisi singmo ado mahoi si ngauchen na le ga de ko ne dukan na choba sar ga su lambi thong phajan sem ga su madugi kana ba kai su lebo madugi ngakpi sengbedoriba madugi power paigedoriba thobok tobedori hoji naharon singchine adu Kakching number oina hoji se larik haiba or paisa paiba kamu singna mapanda loin thadu khrani some percent khara katani aso mapanda thadu ga tham ngami se some 90% dia dum manipur su loin le hori badum adu moidi mi oba yadrabo mobai talent me am lai
mi oi ba ya ba gi matik cha bo nagari matik cha citizen oi ba gi mo da ju pot ri lin yaw re ado sai thadok pi jira mina akoi mo koi da guide to bi jira mina dum sile lai sile ani lai ti tam sile ani email lo sile ani ka bi lo sile ani thau phang da ri ngok chin ra ani mayam ji kai no da sai gi white collar job da lai na focus tor kan da ri bula mo akoi mi cha ma thol kan da cha mo lo na government gi thau phang ai si oi tok te ana adugi thau phang da kan ngok chin ra kan kai ri la ke da ni sa ta ne last ngok chin ra kan ma thau su suning te labuk to ko mo thau suning te na ma gi skill leisure ba po tu tep to da mi ko na ni sa la kan da ko gi Kakching ji mo lo na si gi drug issue ji pa chan chong le ai sang mo chu ko user society for effective response ha da dugi secretary jo ja me na si gi drug issue si atugi mate ma sai ba ma khatna ta imung gi lo na block lo na effect to gi ne ko je na na ron sing je ko fa chan guidance pi ra ga magi haijaba magi sinfam ati jaba mi da magi hainaba line lo thajing gi ga de asagi development gi photo fajan la ne ba ko sai tham jage marak stage ko yi wa fam ma la blim sin ka mai to ge ba ko yi both hadal gi ba kambu siga ka ga ta ki ba kambu se ma ta ek bot lo ma tung da ka ra ma tung da de gi prajana le ho ba de gi thai bole tu mi da na elected member sakhi ba dei sta ani sim ma ki khena ba ma yam ga gap ma le ba dum to level to ba di ai gi mi tuna ka ge ai mi tuna ai gi ma gi ma suppose municipal council mi na ka bi ne na kala si ado da di ai na bot hadra ga nak si ka ge municipal council de le ma ko di akoi council le ga ko di yaw ni jai ba na na kari to ge sai khoi khang di ba na ai gi council de na kari to ge si khang di ba ma si khang na bi dam tai khoi na khoi ge media ge site ge khoi na kan mo proposal kra tham jani ma di every sitting mak ngam ga su khoi na sitting khra da yam na maru oi hai na kan ba sitting khra da khoi madagi video coverage to jaraga miyam amasung council punna khangina bagi koi wafam amaka koi wakal da lai masing matang da wafam kan thambe yam phaba wafam ni thang dre sai na ro jage keno da akoi public leader oi na thok thai si akoi councilor si ju leader ni pai ko sen then leader sing ta bodoi potu magi public ki magi welfare ki tam ta ne moi na khana do manung da makoi ba lana interest ki selfishness or poti am ta khana ro hajer ko adugi potu khana ro tam da hoi se for example parliament da phang gan hoi dum lok sabha gi phang gan dum yes adu live telecast to pai adu da mana ai na se lo la ga ngang ke mu ya bon de mai ngang so dum nei khang ga de na na sen adu mai na Kakching gi ba khana ra kan da phawon khana ra kan da live coverage to ga dum mayam ga ta thuk ta sin hoi ne khana ri si ni ai ba gi potu maduda yaningdaba mi yauraga de akoida madugi noina ngarang khanare do akoi mote si pam he portu gi madugi rum mo feedback ma gi praja de yesu dum le bank khale maduri ya mai ya ine khanje du ga madu support to gi adige khoi ji Kakching da masing matang na khoi gi social media si electronic media la ping matang se ista Kakching khoi project ki Kakching municipal council website ama mamang ida hang ke ba khoi ta jai ado website su ji functional oi da ba male masing matang da di kai kan ma kai upun thambe website si website leki da si keno ne yam ngai de keno da Kakching khadana te ba khoi sida lei che Kakching macha mayam ma pan da ngam lei dan Kakching na ta ba mayam so Kakching ma na kai ta ri Kakching ji na karam mo da develop to ri na traga magi progressive kamai to re bi yeng sin mayam le na hojite ana akoi social media gi magi function ji hojiti yam chawren khan je magi ro aduna sigi website ji hingal ma pa me maduna maram ora kan da Kakching macha Kakching lei ta ba all manipur or any form of lei mi amna ek Kakching ma khan kan website ji sang ga yeng dei ne ko kharam kai di Kakching mas party ban kharam kai di khang dei aduna any development la ko issues mem pro to website lei thabe ka de thabam to ga na ko sima to re po to website ha ba de ni ha ba ta ba ra ga ni mi khang oi de khang da da moi thabak to de ha na dum po to la si ai bo ni website sima hingalan ba hai si hingalan ni do hingalan chu hingalan ba pam ni ko mathau tam po da mane ado khoi gi what development committee ne lai ko khoi gi what ko mo masi gi functioning matang da di kai happening ma mai ma da tham di sing matang kai gumba ai sina lai ko da yam na thagat pe ga de what development committee
chairperson oiragasu member yauragasu any project lakpa matamda madu senthang lakpa matamda akoi katana tawa what men committee adu katana tawa prajasingda tanabagi ai madugi kanodu thangmani akoi katana madu centralize tawjaraga simala kokto kinjaibe portu samjaba fine ade with chapel leba mafam amagi yamna koi problem ama hai one of the problems hai gadi koi solid waste management sin hai jaiba pamdi koi yum dagi tholeba any establishment dukan be kari be masai tholeba koi solid waste mapang moiba koi fadau dising sigi management ni matang da boy khadan thambi sigi management ge poche yam burning issue hai lo jage se mai keno da sidagi yum dagi pasolo poching se hojik se akoi municipality ge gari tawraga dum hondoi akoi hapta amda akoi lekai da lai se akoi ning lekai da sabanjin mit lai simaina lekai kutingi simaina numit kuting khai doga putho ebo putho pache thenari problem se magi thadu fondo phom dune fondo phom se mi ge su naksin ba yado amor kai ni na tiba poni na adu ge potu ge solid waste management ki pochi hoi council sina karigumba hoi BJP ki council sina hek la agade sigi pochi ma hoi fachana solve to daba ya de gi pochi hoi yang wang le je adagi hojik chairperson hojik election da thena bi ko elected oire khalasi once elected oire adagi chairperson su oire na khalasi adogadi tawini mathok mayam lai birang bani adubo priorities pibi ga da thak ahum aide khoina ahum mari khaktang miyam da panbiyo number 1 da phagi Kakching market chima chinopa sigi pochi ma number 1 da thamjege number 2 da phagi Kakching da laiba BPL sinje sida yum hoi sabu phangdabo mayam leije yum sabu hai kana plus madugi hoi sanitary hoi toilet lekin da yaujare adagi potuma second to thamjage priority si third priority sai education of teacher ke hoi naharon sing sida hoi naharon sing se hoi magi hainaba magi kai gumba sagai tho khong to chuma hoi gi magi hainaba skill develop tawraga ko magi vocational training piraga adumaina sinfam magi challenge sinfam thamaga mi wana hingbada hoi sathokchana hoi miyam raga tinma ngamdabi adumba haduma leijana oge adumba gi potuma thamjage hoji haiba poinam jai Kakching market development matang da koi apina tagi bele man da koi lambi se national highway olaga su state highway ne lai bisi national highway olaga expand to bogi wakum muka koi mamang ta jagi masi matang da di kai othamini central gi lakpa porai se dum koi madugi afokte dum laigani adu karigumba maduna koi gi he mayai sabuk te phawraga koi gi market ti he phawraga lakpa ju de koi gi madugi amang mayam ni laigani koi gi da koi Kakching gi oiba market ki saktam ju pra kai gi ni ba adu akoi support it away but madugi alternative way ma Kakching mayai sabuk achira found na atopa lambi asunda thaido ko koi pot de karigumba maduda yar ga de haibugi potu akoi support to jege aduga national highway na lakpa gi potu de dum ya je ko aduga mayai sabuk lo na phawhan do ko market ti adum na dum support to jege adagi lo shelap pasida koina hajani gi singa sai koi promise to bi krai thabo mari promise to bi krai asi kaktang sidai sida pagi tv yeng kamu tane ba koina promise to basi ataba kamu tane ta do si adu mayam puna makhang ya ba mawong da asigum na ai di sigum mathaw ai na kanu ba ai se councillor mo elect to bi ragadi sigum mathaw mayam ma tawbani thabo mari mga yam thabo mga taru khaktang panbiraga banner gumba koi mi pung khudem na u ya mafam singda madugi singdu koi khilenjaningi masi matang da di kari mot lai yam chume aina tawdaba thabak sing hara kan da hojiki mi khuding ma aina water le mi khuding chalaga hekta unabagi tanda su dum hojiki hangmai da bani na hangdabani na hojiki mafam chawa yengaga aina karigumba councillor oina mayam nang sibe tharat piraga di sumaina tawdaba thabak sing si mafam chawa pham yenga dum thidok jege dum sinda so dum akoi image ki site ki or Kakching foundation ki site ki dum ai mateng dum hai pang de kene gi dum thajau du tham jage gi site ki su yam no ai jai Sri Naram Suresh Kumar BJP gi wana mari candidate la pidano wani tai kha saba phangan biba yam no ai jai du mayam da adung gi wafam khadang mayam da phongdok pi sumatang gi akoi isamok si lekai sta polak pa
Ningho Lekade Chorpa, Lekai Sigi, Sotoraba, Menkalam Daba Awapa Labor Mayamasi, Ururaga. I should Lekai is the Polopa, Miamani, Lekai is labor, Miamani Kanjaraga. Wallow Riba, Sangoni was having Mayamsi. Sangutagi, Ibagi, Wakalun, the Bots left Jabani, Musida, Lekai is a Labor, Musiraba, Alaman, Laguru, Gino Mormapa, Quakina. Lakadurba, Kakching Municipal Council election as the Aibu, Muktan Mihudana, Takapiraga, Waluriba, Lekai, Takotoram, Sigulum Mayamasi, Muktan the Honazage. I in the lecture Basi, Bhartiya Janata Party, Igi Simboldi, Tambani, Duga, Igi Sir number 1. Yamanai, again. Lawrence Kumar, Sagi Chilaba Boti Matamukai Topidana, Mr. Big Studio and election director, whatever I Sabi, Kurang Java, and the Yamanaji, Adongi, live elections in my park, and Adongi consider my park over you.